Bathandekayo kini lonke kumhlangano wamadokodo ka-2021. Kuyinjabulo yami njalo ukuhlangana nani emakhaya lapho likhona ngokubusiswa ngumusa wenkosi kithi sonke. Ngilifisela uthando lukaJesu olulamandla kakhulu lokuthi inkosi isihlomise, isichithise, isithwalise umsebenzi wayo ibuye isithwalele. Ngelinye ilanga sisuka kwenye ilaunch ngihlangana lomunye umuntu omdala ubaba uChawa liyamazi waye nguheadmaster weBhalule. Uthi unikikhanda kanje uthi hayi mfundisi lapha sichithisiwe lapha. Ungabona singasasebenzanga kuyabe inkinga ingakithi ingekho ebandleni. Ngakho ke injongo yonke yokuhlela kwabaholi bebandla lezifiso zikaNkulunkulu yikuthi wonke umzalwane onambithe uthando lukaJesu akuphuphume intokozo yokuthi asukumeni nisenzele uJesu omunye umsebenzi. Isihloko sethu sanamhlanje ntambama sithi sona Operation Do Something About It. Goqa umkhono wehovorosi ungene emsebenzini. Goqa umkhono wehovorosi ungene emsebenzini. Ngangisemfishane ngesikhathi sempi, ngangiyi-teenager. Ngesikhathi sempi yenkululeko eZimbabwe. Kwakunomsakazo owawushaywa eZambia owawukhuthaza uvelela ku-marketing department ukhuthaza ukuba intsha yonke isukume lapho khona iphume phandle kweZimbabwe iye kubamba umsebenzi ukuze kukhululeke iZimbabwe ngoba iZimbabwe sasizwela kubonyore Zimbabwe furniture kodwa ke sasifuna ukuthi siyibambe qhaka safisa ukuthi lokho kwenzakale ngokuphathisa kukaNkulunkulu ekuseni ngabo past 4 to 5 wawusizwa umdumo wekadusha
umdumo wesibhamu okuthiwa iphephesha anti-kalashnikov ibhazuka iduma kabuhlungu njalo ama-radio ngaleso sikhathi sasiwalalela singaphansi kwengubo behlabelela obaba labomama ingoma ethi yona Komandele Joshua Komandele Mqabuko Komandele Voka Mqabuko Komandele Cuba amabholoho awa yeyi madoda izikolo zavalwa amabridge adilika amadibha agqetshelwa amajaha agoqa imkhono yabo kaBhudula baphuma basabalala ngelinye ilanga yavuka iblood pressure ikhwelile 220/90 kimi ngathi noma kunjani amabholoho azakuwa iZimbabwe izakhululeka kanjalo 220/90 iBP ikhwelile yaquma umhlathi yaqansa yaqonga yaze yakuwa ngale komhlane ngasuka lapho ngayazingela ngakhankasa omunye umntaka makhelwane esasilingana ngathi hayi ndoda ngeke iZimbabwe iyekhululwa ngabanye abafana sikhona siyaphuma kanjani ngayangena endlini yokulala ekababa kwakule jazi elalilenga ngemva kwesivalo ngayakweba ngatshontsha i25 cents ikoroni yakudala liyana saphuma la wathatha ama cents amalutshwana emancane kula wami sangena iganga sachaya ngenyawo sahamba 50 kilometers sesihambe salahleka sachaya iround sagcina sibona sesithutshela lapho esisuke khona noma sengasaqedanga uhambo we did something about it uma majaha amawovesi esukuma esithi wona yithe saletha iZimbabwe I contributed something 50 kilometers iZimbabwe ilapha ngenxa yokuthi sonke sahlanganela bantwana benkosi kunomkhankaso omkhulu othi Goqa umkhono wehovorosi wenze something ngomsebenzi wenkosi ngifuna ngokuhlonipha ilizwi lenkosi siwele kuNehemiah 2 uverse ngoka 18 uNehemiah ngemuva kokuhlupheka kokudabuka komphefumulo wakhe siza kuveza ngamafitshane wakhankasa abadala bamuzwa basebekhuluma la amazwi engizawafunda kuverse ngoka 2 chapter 2 verse ngoka 18 ithi uNehemiah esekhulumile abadala bakhe basukuma bama ngenyawo bathi bona sesizwile siza kugoqa imikhono yamayembe siza kusukuma ukuba sisebenze inkosi mayibusise ukufunda kwelizwi layo asithandazeni babothandekayo ngegama lenkosi uJesu umhlaba uyathinditheka usathana usebulala abantu sibhekile siyakuncenga babothandekayo nanku umkhankaso omkhulu weWest Zimbabwe Conference isifiso sabahleli labaholi ukuthi ngabe kuyenzeka nkosi wenze ngamabomo usinike isibindi lamandla siphume sigoqa amahovorosi siyekwenza umsebenzi zakudala umahluko uJesu abuye masinyane ngegama lakho siyathandaza amen ungafunda kahle eBhayibhelini ngo539 BC uNkulunkulu wenza isimanga wathuma uCyrus umhedeni onuka isono ngenxa yokuthi wayevumelene loNkulunkulu do you know uthi Ellen G. White uNkulunkulu kuyamjabulisa ukusebenzisa izikhali eziloliweyo kodwa uma zingehluleka eziloliweyo ukuthi zisebenze uNkulunkulu uyasebenzisa ezibuthakathaka ezibuthundu kwavezwa empilweni yakhe linama master guide liyakwazi kuhle ukuthi uNkulunkulu efisa umprofeti wayezakuma amele leli bandla wakhetha indoda ensundu uWilliam Foy umvangelo lepower lomfundisi kodwa wala wadzwenka wabaleka wanyamalala wayadinga indoda emhlophe okuthiwa nguHazenfoss nayo yapha izaba yabaleka yadoja yaphuma uNkulunkulu wasesiyathatha isicubu esigulayo esibuthakathaka ngenxa yokuthi labo abathembekileyo ababukhala abacengekileyo okwakumele basukumele umsebenzi bakhetha ukuthi bangakwenzi bathandekayo uNkulunkulu wayahudula umhedeni wokucina uCyrus
wafika engena embusweni wakwenza wakufaka ku record wabhala phansi ukuthi noma kanjani indleko zokukhululeka kuka-Israyeli lokubuyela ukuyakwakha ithempeli lenkosi konke imali yakhona izaphuma kuhulumende we-Republic of Persia wasayina kwabaphansi. Ngomnyaka khona ke ngikukhulumayo sikuthola kuziKhronika zesibili chapter 36 uverse ka-22 lo-23. Na ngomnyaka ka-538 BC uZerubabheli waphuma labantu abangu-42,560 ukubuyela ukubana kuyebonakala indlela yokwakhiwa kwethempeli. Khona lokhu ngikuthatha ku-Ezra 2 uverse ngoka-64 lo-65. And then ngo-517 BC ithempeli likaSolomon ladilikile laseliqala ukuthi lakhiwe. Ngicela lingizwe kahle. Ngo-458 now BC uEzra njengompristi omkhulu waphuma lexuku labantu elingu-1758 ukuba babuyele ekhaya. Na umnyaka lo ubalulekile lo engifuna ukuwuthinta phambili kwenu u-445 BC kulapho uNehemiah asukuma khona ukuthi ayekwakha ukuqedisa ukwakha ibonda kumbe umduli lamagedi ayedilikile. Khonokho ngikuthatha kuNehemiah chapter 1 funda kahle uzakuthola. Uthi ke uchapter 1 ungafunda uverse ngoka-2 usehla usiya phansi ithi yona ijaha okwakuthiwa nguHanani umfowabo kaNehemiah wabuya ubuso buwile isinsotsha yakhe ichile umzimba wakhe ubunile wafika wapha umbiko kuNehemiah ukuthi okusekhaya sekonakele kudingakala ukuthi kwenzakale olunye ulutho. Kulezinto engifuna lizibambe lapha. Number 1 labo ababephephile ekuthunjweni basala bephila babephakathi kohlupho lenkinga enkulu lokudangala lokunyamalala kothando lokubuna kwempilo. Number 2 amabonda kumbe imiduli yeJerusalema yayephukile kumbe yayihlephukile indonga ziwile amagedi echisiwe kwaba ngumlotha. Ngikuthatha kuNehemiah 1 kuverse ngoka-3. Labo ababedlule phakathi kwalokhu kuhlupheka okukhulu okungaka bathelelwa ihlazo banqunulwa balengiswa bayangiswa yilabo ababengakhonzi ababebukele umsebenzi lesimo semeko yabantu bakaNkulunkulu ibhazalele yacambalala ngesisu. Khona lokhu akumanga kahle. Izitha zikaNkulunkulu zabahlukumeza kakhulu baze baba inhlekisa emhlabeni wonke. Ngikuthola ku-Prophets and Kings page 628. Ake senzeni kanje bathandekayo. Liyakwazi ukuthi kunemkhakha yabantu abalandelayo ebandleni likaNkulunkulu namhlanje eWest Zimbabwe Conference. Ngilesicelo lesifiso lenkuthazo yokuthi ake siyekeleni lokhu umoya oyingcwele uyavunguza uyaphephetha. Uthi udade kaWhite kudala ehlalele kahle. Ungafunda uChristian Service ikhasi upage 63 to 71 ikhuluma ngokuthi kudala umoya oyingcwele ephephetha ingosi zonke lezindawana zonke phezu kwebandla likaKristu encenga ukuthi ake ligoqe imkhono yamawovorosi. Kukhona engifuna ukukwenza ngani. Nansi imikhakha elandelayo. Those who watch while things happen. Labo abajama babukele nje izinto zisenzakala abasongxenye yazo la ngesabatha bavuke ekseni baayine badle bapheka imbambayile ledobi bahambe enkonzweni ukuyabukela nje okwenzakalayo. Khakha number 2 yilabo abavukela ukumangala ukuthi kungani izinto zisenzakala. uNkulunkulu uyazenza ngamandla amakhulu la ngabayingcosana bamthandayo
labo ke abathanda ukumangala baphonga uvukela ukuthi izinto zenzakale bamangale kanjalo. Number 3, kunalabo abenqaba, abavikela, abablocker, labahlukumeza, labalwa lokuthi izinto zingenzakali, baphe izizathu baze basebenzise ngitsho lembali yokuthi kwake kwazanywa ngomfundisi ubani, kwaba nale ilaunch, kwaba nalesi strategy, lalumkhankaso. 0. Number 4, kunalabo abama basukume benze izinto zenzeke, yikho uNkulunkulu afisa ukuthi sibe yikho khona. Ngicela ukuthi lingasaleli bahlobo abathandekayo, indaba le ibaluleke kakhulu, imqoka kakhulu. Ngicela lingizwe kahle. Ukudilika kwethempeli, ngizakukhuluma ngokudilika kwethempeli, ngizakukhuluma ndawonye la ngokudilika kwebonda kumbe lemiduli kanjalo. So ngizakuqala ngethempeli okwamanje. Ithempeli lona ngokwalo uma lalimile lijamile kanjalo, lalingumfuziselo wamandla obukhona bukaNkulunkulu phakathi kwabantu bakhe. Uma ithempeli limile, izakhamizi zidlula zazisazi ukuthi uNkulunkulu usendaweni yazo. Ibonda kumbe umduli lalingamandla, liyimeko lesibonelo lomfuziselo wokuvikela kukaNkulunkulu, evikela impilo yangaphandle yabantu lokuvikela impilo yangaphakathi yabantu ngokuhlala kwabo kuKristu phakathi kwempikazi enkulu, phakathi kokukhanya lomnyama. Now ngicela ukuthi ke dwebani ke ngepenseli ngaphansi lapho hlezi khona, ukwephuka kumbe the brokenness of the wall, ukubhidlika kumbe ukuhlephuka komduli kwakukhomba number 1. Ngicela ukuthi ngibambe kahle lapha. Kwakukhomba ukuhlephuka lokubhidlika kobudlelwano phakathi kukaNkulunkulu labantu bakhe. Nanzi izinto ezikhombayo ukuthi thina lo nkulunkulu kukhona okuhlephukileyo okungasahambi kahle. Number 1, ukulahlekelwa yisignal, ukulahlekelwa yikukhulumisana kwethu lo nkulunkulu, losing a divine signal while still a worshipper in the temple of God. Kuyenzeka bazalwane, sikhona sihleli sanaba enkonzweni, amagama ethu ekhona, sishaya ibhensi sibongolela, kuyenzakala ukuthi signal ilahleke, lo nkulunkulu singasezwani. Ngikuthatha kuSamuel oqala 28 uverse ngoka 6. iBhayibheli likhuluma ngenkosi uSawuli, balahlekelana lo nkulunkulu ngokuganga langesono langobuqholo, kwaze kwenza ukuthi network yathutha okwayo, yabeka izandla esambeni, yavalelisa, yabuyela ezulwini. iBhayibheli lami lithi lona nge-Urim la nge-Thummim wazama ngendlela zonke uNkulunkulu esebophe zakhe, wathutha wahamba. Number 2, ukwephuka kobuhlobo phakathi komuntu lo nkulunkulu kungabonakala ngokuthi umuntu aswele ukunambitha kumbe appetite yezinto ezingcwele. Umuntu adakwe nje ngumnuko wobukhona bempilo kaNkulunkulu kwabanye abantu noma ebandleni, ezwe engela appetite, engela kuthesta lokunambitha kwezinto ezingcwele, azakhulume kubi ngazo labangcwele bakaNkulunkulu. Number 3, losing appetite for the word of God. Umuntu ezwe elahlekelwa ngumhawu lokoma, esomela kulunga kobukhona belizwi likaNkulunkulu empilweni yakhe. Ungafunda uzihlabelelo chapter 119 verse 11, ithi yona ilizwi lakho ngilithethe ngalifihla phakathi kwenhliziyo yami ukuze ngingakoneli. Akulamuthi ovikela impilo yokona ngaphandle kwelizwi likaNkulunkulu, kodwa uma sekwephukile ubuhlobo phakathi kwethu lo nkulunkulu, sihlala singasela ndaba. Now ubona umuntu angasela ndaba lomthandazo, avuke njengonogwaja, njengomfuhla, alale njengesambane engabanga lethuba lomthandazo,
ungazibona usufungelana ijoy loNkulunkulu elamakhala bomvu noma amakhala amhlophe ungasela ndaba yokuthandaza yisign yokuthi kule divine disconnect ukulahlekelana kwakho loNkulunkulu ngoba uzihlabelelo 63 uverse ngoka1 ithi yona umoya wami uyakomela Nkulunkulu usuku lonke ngiyakulambela ngiyakugulela ngiyakudinga woza uhlale nami ungabona umuntu esesona ngamabomo ngokuphambana lokulaya lokucindezela lokuncenga kukamoya oyingcwele enhlizweni yakho uwedwa kuluphawu lokuthi sokuqhumeka ubuhlobo ungafunda abaseRoma chapter 1 uverse ngoka 26 usiyafika kuverse nga 32 ikhuluma ngokuthi uma ubuhlobo sebuqunyiwe bungasekho abantu baba nomdlandla abantu baba nokoma nentshisekelo yokuthi bone kakhulu la ngamanje yikho Ellen G. White ekhuluma ngokuthi abanye abantu baphila ungani uNkulunkulu setshilo ukuthi omubi kahlale emubi lolungileyo kahlale lungile ngoba abantu sebeku overdrive yokwenza lokhu okubafuqa ngaphakathi. Now ungabona usuzikhukhumeza usuzimaka usuziqakisa ngokuthi akulanto yenzela uJesu uthule celebrating your silence kulabantu abazibula ngokuthula nje athi mina ngikhulumi lo muntu mina ngihluphani lo muntu vele ngizithulele esami isikristu ngizaziphilela umlomo wami asomlomo wokudlalisa kulabantu abangelamlomo wokudlalisa khona lokho kuyinkomba yokuthi sulahlekelene lobukhona khumbula phela ukuthi ulibutho elijamileyo elimileyo ukuvikela abantu lokubakhomba ukuza kwenkosi kwesibili yikho Isaiah 62 uverse ngoka 1 no 2 esithi yona ngenxa yeZayoni ngenxa yeJerusalem angiyikuthula ngiyakumemeza ukuzikulunga kukaNkulunkulu kungene ngaphakathi kwabantu uma ubuhlobo phakathi kwethu loNkulunkulu bungasekho siba ngabantu abanjalo. Number 2 ukudilika kwebonda ukudilika komduli kwakukhomba njalo kukhomba ukephuka kwendlela esikhonza ngayo uNkulunkulu broken worship. Usihlabelelo 119 verse nga 62 uthi yena ngiyavuka ebusuku kungakabi semathathakusa ngihlale phambi kobuso bakho ngikhonze wena wedwa simakade. Ukephuka kobuhlobo kokuthandaza uma umthandazo lokukhonza uNkulunkulu kungasekho esiqongweni sempilo zethu ukukhonza kuba luhlelo ukukhonza kuba yiprogram ungabona ukukhonza sokuluhlelo kungaseyondonsela yobukhona lokunambitha lokufuna uNkulunkulu something wrong. Uma ubuhlobo sebephukile ubuhlobo bokukhonza uNkulunkulu ukukhonza uNkulunkulu kuba ngumlando kuba ibother kuba ibuhlungu kakhulu. iBP ize ikhwele 220/90 nxa sokufika izikhathi zokukhonza. Uma ubuhlobo bokukhonza sebephukile indlela yokukhonza iyaphenduka ibe luhlelo kumbe isakhiwo kumbe iproject kumbe umzamo lomkhankaso kungaseyondlela yobuhlobo phakathi kwethu noNkulunkulu. Abantu bagcina sebezikhonza. Uma ubuhlobo sebephukile abantu bagcina sebekhonza abantwababo bagcina sebekhonza izinto zabo sebekhonza abantwana sebekhonza amakhosikazi labayeni babo bagcina sebekhonza indawo sebekhonza ngitsho lenzuzo abantu bagcina sebekhonza ngitsho lemsebenzi abayibizelweyo ukuthi bayibambe. Number 3 ukephuka ukudilika kwendonga kumbe imiduli kwakuyisibonelo sokephuka kwezimilo. Isimilo siyephuka usenkonzweni isimilo siyephuka ungumchumayeli siyephuka isimilo usekhwayeni siyephuka isimilo ukuprayer back izimilo zephuke abantu baphila impilo yobuchapha singasuka kuNkulunkulu umoya oyingcwele angaswela indawo ngaphakathi kwethu siyephuka siguquke sibe izilwane sibe izinyamazana
abantu baze bamangala ukuthi imhlobo bani yabantu sengasela manhloni ngoba izimilo sezephukile. Ukudilika kwemiduli yaseJerusalema kwakungumfuziselo wokwephuka kokuhlonipha, ukephuka kokulalela, broken loyalty, okubonakala la namhlanje ngendlela esiba yiziqholo ngayo ngokungabuyiseli okwechumi lomnikelo. Uthola umuntu esadalala athatha ipiki lefotsholo esilwa lo moya oyingcwele ukuthi akwenzakali. Yebo, wena sekwehlule usuqhamule ubuhlobo phakathi kwakho lo moya oyingcwele, kodwa umuntu asadalala zayefundisa abanye abantu ukuthi ukwethembeka kuNkulunkulu ngokwechumi lomnikelo akusebenzi sokwedlula. Number 4, ukudilika komduli lo uNehemiah akhala ngawo kwakukhomba ukephuka kothando, broken love. Abantu balezi insuku abanaki, asilandaba lomunye umuntu, asilandaba lobuthakathaka, lokufelwa, lokuhlupheka, lokucikizeka, lokucindezeleka kwempilo yomunye umuntu. Asisazihluphi labo ababuthakathaka, abacindezelwe yimpilo. Ngiyadla ukudla ngikuthathe ngiyekufaka ebhimu ngisazi ukuthi umakhelwane ulambe kabuhlungu kangaka. Ngo-1978 kwakulezikhipha ama-t-shirts ayebhaliwe efanekisa umuntu obambe isihlathi egoqe izandla afakwa ngemuva, kwakubhalwe ndoda zibonele kunzima ekhaya. Kulezi insuku zokuqina uthando luyaphapha luphume ngamafastele, abantu basale bomile, umuntu nonkosikazi labantwana lamalunga omndeni, ngitsho amalunga ebandleni omunye komunye asisela ndaba, ndoda zibonele kunzima ekhaya. Number 5, ukudilika kwendonga, ukudilika kwemiduli, ukudilika kwamabonda eJerusalema kwakukhomba okuthiwa i-broken passion and broken commitment for the work. Ukwephuka komdlandla wabantu ukuba bashisekele ukusebenza umsebenzi kaNkulunkulu lokuzinikela lokuzidela zero. Abantu bazizwe impilo yabo itheneka nje bengela nkinga. Ngelinye ilanga sasisenza i-launch kwenye indawo, sisuka ku-general conference siyalauncha kule izone, kule i-region. Kwakunolaka, i-BP ikhwele inolaka, yasukuma yahlala. Ngemuva kokukhuluma konke kwasukuma omunye umzalwane onendonsela ne-influence, wama ngenyawo wathi yena, bazalwane, abantu sibanengi okwaneleyo ebandleni labantwa bethu. Abantu laba abasifuna ukuthi sibalande phandle bazasiminya, asibayekeleni benjalo sikhulise ubuhlobo bethu nalabo abaphakathi. Do you know what happened? Ngenhlanhla enhle wayengumuntu ohambe ku-general conference, ngasukuma ngamkhumbuza ngamafitshane ngothando langokuzithoba okwakwenzakele e-general conference. Zonini lapha bathandekayo, ekuseni ngesonto ngavuka ngaya e-ofisini kulento engangifuna ukuyenza kancane. Uma ngiphakathi lapha e-ofisini ngizwa u-personal ministries director la wayesenza owakhe umsebenzi e-ofisi uyabuya uyamemeza, mfundisi Mahlangu akuphume ubone la. Ngabona ubhobo lwama-Jehovah's Witness abafika 40 besuka enkonzweni bevela chithiswa 2 by 2 bengena ezindlini, kodwa umsala uthi too much. Bantwana bakaNkulunkulu siphila ensukwini lapho uthando lokuvangela lokuzidela langenzuzo sokuxakekile. Ngaso leso sikhathi abantu babephila angathi izinja ezichithisiweyo ngomsebenzi wenkosi. uNkulunkulu yikho akukhangeleyo ukuthi phakathi sonke mina lawe kube yiziphithiphithi nqathayi zembuzi ukugijimela ukuxhasa lokuthwasa umsebenzi kaNkulunkulu. Ungafunda uEllen G. White upage ngoka 42 to 46 kule incwadi okuthiwa ngo-Christian Service, Standard Christian Service. Uthi ngelinye ilanga wayesembonweni waphiwa umbono
wokunganaki lokungancengi kwebandla. Uthi saphuma lapho sisiyathatha umabhlosi ngubeka kahle kuthiwa ngama-berries kwakumele siyowabutha edingakala lapha esigodlweni. Saphuma ke sibanengi sayabuya kumele siyawabutha sibuye. Nxa sasifika uthina ngabona abantu abatsha bemile 2 by 2 behlayaza bexoxa ingano bekhanya ukuthi bayaqomisana bayashelana. Uthi ngithe ngiyabuka ngabona phansi kuyesabeka umabhlosi usenyakazwe izibungu lazintuthwane sezedliwa zimpethu. Uthi ngathatha ibhaskiti lami masinyane ngafaka yagcwala ngabeka laphana ngafa. Uthi sasibuye lenqola enkulu iwagoni yokuthwala lo umsebenzi. Uthi ngaphithizela ngemva kwesikhathi sezigcwele izitsha zami ngabuyela enqolweni ngathola ukuthi lokho bedlala ngabakhumbuza bangani bayethuka ngabuyela njalo kokugcina. Uthi kwagcwala izitsha zami zonke. Ilanga lithe liyatshona basebesithi bona sisuke salibala ngokujaha lokhu nalokhu ngeke sibuyele singadlanga. Bengikhona bevula imiphako yabo besidla ilanga laselitshonile. Bantwana bakaNkulunkulu, imnengi imphefumulo eWest Zimbabwe Conference, minengi kakhulu. Ungaya eMayembe, ngaya eChabanda, ungaya eCholocho, ungeqa uye phansi kwaSiphepha. Yeyi bantu bakaNkulunkulu, hamba eLupane eDamdanda, hamba eMzola eSt Luke's, lucaca impethu zesono zibulala abantu. Ingcwele kaNkulunkulu ithi isikhathi sisesekhona. Ngo-1998 kwakule Great Commission eWest Zimbabwe Conference. Ngicela ukubeka kahle, kwakungo-1999 ngangilungela ukusuka eMwenezi ngisiya esikolo. Ngaso leso sikhathi kulapho kwakwakhiwe khona iGreat Commission okwakumele ihambe eBhinga. Ngicabanga ukuthi abafundisi bonke abagcotshiweyo kwenziwa ngamabomo, kwahaywa amakhombi ukuthi siyebhabhatiza. Yayisuke yahlala ekamgandane kunolaka. Omunye umama owayezithwele eMwenezi, angizukumqamba ngegama, kwasokusele inyanga ukuthi akhululeke, wathi ngiyahamba kunjalo, isiTonga angisazi, isiNdebele kangisazi, ngingakhuluma isiChangane ngizafika ngizame engizakuzama. Bamnina bamhlalisa phansi waphuma wahamba. Ithe iphela iGreat Commission kusite yakhe kwakulabantu abangu-20 abasebezuze umusa. Uthe efika ngekhaya akathathanga iviki elilodwa wakhululeka amaphahla amawela ama-twins. Wasesipha abantu bakhe amagama, omunye waba nguGreat, omunye waba nguCommission, kuhlanganisa ukuthi Great Commission. Ungabona singasela mdlandla wokusukuma sithinta abanye ngempilo kaJesu. Hayi sekona-ke ngifuna ukulikhuthaza lokubonga West Zimbabwe Conference umsebenzi eliwenzayo mkhulu kakhulu. Izolo bengikhuluma lo mfundisi uMathonsi edriver esiza ngapha ezansi esebanga eGwanda evela emsebenzini wothumo eliwenza. Ngicela ukulikhuthaza ukuthi iqhubekani liya phambili. Now ukwephuka kwendonga number 6 kwakukhomba ukwephuka kobuhlobo phakathi kwamakhaya, broken marriages. Usathane sowathatha izembe wenza ukuba imichado yethu kube zimvuthu, kube zimvava, kungasaqedakali ukuthi siyangena siyaphuma, ngoba uma amakhaya ethu ephukile, uma amakhaya ethu edilikile, sehluleka ukuba izibonelo ezingcono zokufakaza. Kwephuka kwemiduli, it was a sign of broken spirituality. Ukwephuka kokwakomoya okubonakala ngqa ngokuthi sisukume senze umkhankaso kulabo esihlalane labo, broken community services.
namhlanje amakhaya azungezwe ngabantu abangalandaba, broken witnessing, amaqembu okufakaza, siyehluleka ukusukuma sifakaze phakathi kwamakhaya abantu, broken small groups, amaqembu amancane awasasukumi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu, broken friendship evangelism, ukufakaza ngobuhlobo la ngobungane namhlanje kukondoda zibonele kunzima ekhaya, broken crusades. Ngitsho lemikhankaso yethu emikhulu kanjalo. Ngifuna ukuthi ke ngicine ngalokho bantwana bakaNkulunkulu. Ungafunda uNehemiah 1 kusiyafika kuNehemiah chapter 2 verses 1 to 8. Ithi uNehemiah wagoqa umkhono wehovorosi, wasukuma wathi yena noma ngimncane noma indosela yami ingeke yafika ngaphi, ngiza kusukuma ngimele uKristu, ngenze olunye ulutho ngesipimo la ngesikali salokho engingakwenza. Nanku akwenzayo uNehemiah. Number 1, ungafunda ku chapter 1 kusiyafika ku chapter 2 verses 1 and 8. Ithi yona uNehemiah wahlala phansi wacabanga ngazo lezi zinto, wahlala phansi wakhumbula ngazo lezi zinto, wathintitha amadlebe, wadla inqwekwe zomlomo. Ngithi kuye mzalwane namhlanje intambama le zinike isikhathi esokucabanga ngabanye abantu empilweni yakho abawelwe luhlupho, abahlukunyezwa nguSathane, abacindezelwe yisono. Wahlala phansi uNehemiah wazinuka amakhwapha, cabanga ngeminye imiphefumulo ohlalelene layo. Number 2, ngaphansi kwalama verse iBhayibheli lithi lona wakhala izinyembezi ekhalela abantu bakubo, wathwala imikhono ekhanda, wakhala kusimakade, wathi yena umntwana ongakhaliyo ufela embelekwe, wamemeza wathi simakade, nguwe umdali wezulu lomhlaba, amandla okubusa akuwe, umoya oyingcwele mthele empilweni yami, ngicela ungisize ngisukume ngenze olunye ulutho. Ngicela ukubuza ngale intambama, ugcine nini ukwehla inyembezi ngabanye abantu ikakhulu abacindezelwe yisono? Ugcine nini ukuthatha isifinyo? Ugcine nini ukuthatha indwangu yakho wesule ubuso ukhalela ukuthi omunye umuntu uJesu kamazi? Ngicela ukubuza mhlobo omothandekayo, ugcine nini ukwehla inyembezi lokububula ngabantu abafela esonweni insuku zonke, ubaphelekezela usiyabachiya eWest Park every day, befe bengafelanga kuJesu, befele esonweni? Abanye uze ucele emsebenzini kabili kathathu ngoba bengomakhelwane kodwa befe bengamazi uJesu, wena ithuba ubulalo. Ugcine nini ukuzila? Ilizwi lithi lona uNehemiah wazila ukudla, wala ukudla, wathandaza phambi kaNkulunkulu. Akathandazanga kuphela, ilizwi lithi lona wasukuma uNehemiah wakhuluma lenkosi uArtaxerxes, wathi ngibona ngidanile ngivunile kanje ngingajabula kanjani ukuthi ngiyi-consumer scientist, ukuthi ngingusongqondo, ukuthi ngiyasutha, ngingusondo nzima, ngeke kungenzele kahle abafowethu abantwana baka-Adam behlukunyezwa yisono. He stood and did something for his people. Ungasukuma nawe mhlobo wami ntambama ugoqe umkhono wehovorosi wenze lezi zinto. Uyakwazi yini ukuthi singazehlisa, sithandaze, simeme umoya oyingcwele, sigoqe imkhono yehovorosi, sivumelane nomkhankaso othi wona Operation Do Something About It? Izulu liyakusabela, uNkulunkulu uyakwenza izimanga kulo muntu ofayo
ongathintwa nguwe azuzakale embusweni kaJesu. Ma-church elders, ma-superintendents, majaha bo-personal ministries, ndawonye lathi abafundisi, umsebenzi wethu ikuliqoqa lokulihlela lokulithuma. Owethu umsebenzi kube yikuhlala phakathi kwendawo yokubhaphathiza ukuze bonke abadliwe impethu inkosi inganyakaza batholakale bengakapheli. Abanye bazabuya bezimvuthu bezimvava kodwa bezefela kuJesu. Kulintambama sengifuna ukuthandaza. Uma ukhona lapho hleli khona, ngicela ukuthi iphakamisa isandla uthi mfundisi, ngiyamuzwa umoya oyingcwele, ngicela ukuba le ntshukuntshu lomdladla le commitment ngokungilingeneyo, I want to do something about it. Kukhona engifuna ukukwenzela uJesu. Siyathandaza babothandekayo, ngegama lenkosi uJesu siyazinikela ngakuwe. Sesibonile impilo kaNehemaya, ukuzihlupha lokuzindla azadatshukelwe impilo yangaphakathi engusondo nzima, esuthi, enjalo, engusongqondo phakemeyo, kodwa wakhetha ukuthi azise, aqakathekise, abalulekise ukuthi omunye umuntu azuze impilo engunaphakade. Senzele njalo uNkulunkulu othandekayo, akaphephethe ngabomo kule i-meeting umoya oyingcwele, ngalo igama likaJesu siyathandaza. Amen. Kusasa ekuseni inkosi ingasivumela siza kuthinta kabanzi ukuthi uNehemaya yini eyenzakalayo esesukumile esephile, uNkulunkulu ithuba elokuthi asukuma sebenze ngaye. Hambani lilala kahle, liphumule kahle. Kungumthandazo wami ngegama likaJesu. Amen.